Ikaze kuri Murindi Official TV1 turabagezaho amakuru yo mu mahanga, amakuru yo mu karere. Uburusiya bwafashe umucancuro w'Ubwongereza urwanira Ukraine. Hano biravuga ko uyu mugabo w'Ubwongereza yafashwe n'ingabo z'Uburusiya arwanira Ukraine. Muri iyi video muraza kuyibona. Uyu mugabo avuga yuko yahoze ari umusirikare mu ngabo z'Ubwongereza, ariko ubu ngubu akaba ari umusirikare wa Ukraine. Indege ya Kongo yakodeshejwe yakoze impanuka itamaze kabiri. Iyi ni indege rwose ya Boeing 737-800. Iyi ndege nayo yakoze impanuka. Igisirikare cya Kongo cyakozanyijeho n'inyeshyamba za Mai Mai. Igisirikare cya leta rwose ya Kongo kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 Ugushyingo 2024 izi ngabo rwose za Kongo zakorazanyijeho na Mai Mai. Wazalendo basubiranyemo umutwe umwe wahaye undi gasopo. Ubwo nukuvuga ngo iriya mitwe yo muri Kongo harimo Wazalendo, harimo Mai Mai, byahanye gasopo. SADC yongereye igihe ingabo zayo zagiye kurwanya umutwe wa M23. Hano biravuga ko SADC yongereye igihe ingabo zayo zagiye kurwanya M23. Hano turaza kubibona mu makuru arambuye. Kiza Besigye yatawe muri yombi. Ubu Kiza Besigye wataye muri yombi, ariko ubu ngubu akaba yafunguwe. Ese Kiza Besigye we arazira iki? DRC Congo yiyambaje Canada ngo iyikize M23. Ahangaha byakaze. Papa yasabye kugenzura Israel iri gukora genocide muri Gaza. Israel yishe umuvugizi wa Hezbollah. Ahangaha nabyo rwose turaza kubikurikirana mu makuru arambuye. Itsinda riyobowe na Lambert Mende ryahuye na Museveni. Aho bariga iki? Aha rwose turaza kwibagezaho mu makuru arambuye. Aya makuru rwose tureka duhere muri video rwose igaragara ku mbuga za internet Telegram. Umugabo wambaye imyenda ya gisirikare avuga ko yitwa James Scott Rees Andrew Anderson w'imyaka 22, akavuga ko yigeze kuba mu ngabo z'Ubwongereza. Aya niyo makuru duhereyeho. Ibiro ntaramakuru bya TSS bya leta y'Uburusiya bisubiramo amagambo y'umusirikare yabihaye amakuru avuga ko uwo yise umucancuro w'Ubwongereza yigeze kuba umusirikare w'Ubwongereza. None uyu musirikare avuga ko yagizwe imfungwa mu karere ka Kurushu ko mu Burusiya. Kuva mu ntangiriro ya Kanama uyu mwaka Ukraine yayigaruriye ibice cyakora mu karere ubwo yagabaga ibitero bitunguranye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza yavuze ko irimo gufasha umuryango w'uyu mugabo w'Umwongereza nyuma y'amakuru y'ifungwa rye. Reka twongere tuvuge kuri iyi ndege ya Boeing 737-800 ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iherutse gukodeshwa mu Bufaransa. Yakoze impanuka nyuma y'iminsi 5 itangiye ingendo. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro rya tariki 20 Ugushyingo 2024 ubwo iyi ndege ya Congo Airways yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa. Ubwo yageragezaga kuri iki kibuga yakozanyijeho n'indege ya Sosiyete Nyafurika ishinzwe serivisi z'ubwikorezi bwo mu kirere CIA, Compagnie Africaine d'Aviation, yangiza ibaba ry'ibumoso. Urumva nibwo ari kiva haramu muri kira gihugu bari bayikodeshejemo, irangije ubwo bayiparika nabi itikoza itisa nkayigonga ira Compagnie Africaine d'Aviation. Urumva iyi ni sosiyete ya muri Afrika rwose y'ubwikorezi. Ubwo yangizaga ibaba ry'ibumoso ryo yagonze
ku bw'amahirwe ntawagize ikibazo. Iyi Boeing yari yageze Kinshasa ku itariki 12 Ugushyingo 2024, itangira gukora ingendo tariki ya 15 Ugushyingo. Ubwo rero murumva ko iyi ndege yahise ikora accident. Kongo rwose Imana ibatabare. Ciao ciao, yari muri